Ngimdala kabi mfana wami ngicela nje uyeke le nto dlalela le kontanga yena emlotheni hayi la. Bamthembisa ipama okwamaskandi ngubingelele phongamukele mukule emakhaya kwesimanzonzo lapho kuthulela khona indawo zamaskandi ehlabahlosile nefiya ngesikhathi mukule emakhaya ke isikhathi masikanje nguthulela indawo zokuthi okwamaskandi owaziwa kakhulu ngokungcweka abanye abaculi usethenjiswe ipama ke ngomunye womculo wamaskandi. Lo mculi kwaziwa kakhulu ngokuthi unavigator wakagcwetsa uthenjiswe ipama ke uyena umfana wepiki wakamhlongo. Nangempela umfana wepiki usola unavigate ukuthi ngathi manje usedlalela ezitshene ezifayo uma esegadla naye. Nathi ke video lapha khona umfana wepiki lapha khona awunisha khona unavigate ukuthi engayenzi lento ayicabangayo ukuthi agadle abhekise ngakuye. Bukele emakhaya kwesimanzonzo izona indaba engithe ngaphathela zona ake hlangane futhi ngokuzayo. Siyabonga. Yazi ke wena navigator wena kuthiwa yini navigate lento yomgwaqo le. Oh lalela ke Mntwana lalela mfana omncane sikukhulisa ngimdala kabi mina yeso ngimdala kabi ukuthi uzothi mawusuthele danono idlayo njoba nina abafana abancane nahlupha nina nje nisutha amadanono nihambe nicinga abantu enizobathuka lapha uyabona ukuze nithola udumo. Ngimdala kabi kunawe hlukana nje negama lami ukuthi ngizokugidela ungathi ngizokugidela ngigidele wena uyini emhlabeni uyabona. Wena uyadelela na mfana wena la ngizokuthola khona mina ngizovela ngusule ngempama ngihlukane na yonke lento enilonithi umdlalo ngoba ngimdala nje ukuthi uzolokhu udlalela kimi uyabo. Woza ngifundisa ingoma uyeke ukucula ulothuka abantu ngapha nangapha woza sikufundisa ingoma ukuthi kwenziwa kanjani ukuze uduma hayi uhambe udelela nje wonke umuntu uyabo. Wena nje kahle awusuka umuntu ukuthi kulokuthiwa umdlalo umuntu okusulwa ngempama uyabona la ngakuthola khona mina uqhumisa ngenkulu impama akudlalelwa la kimi ungaboni nalezi ezinye izingane ehambe icakaca ikhanda lami ngoba engangazi ukuthi njani uzokuqula impela ke mina ngeke ngilo ngiyali ngikhathelwe lokuthi kulokhu izingane ngapha nangapha zishinto ezithanda ngiyona idanoni mina uyangizwa hlukana nje negama lami ukuthi ngizokugidela ngikugidele ngimdala ngakuzwe kuthiwa eqembini lami ngikwazi ukugida mina. Ngimdala kabi mfana wami ngicela nje uyeke le nto dlalela le kontanga yena emlotheni hayi la akudlalelwa la.